ilemon ki luoni bargaining ero kumbedi mawano tieni inge luori mwaka mawan po bedu kabulu kui ki NRM nendong wa an pitien ma cheli kuona abe bolu kui ki Museveni kun tien lo katia cheleken me pidu banya matie mabanya enoni ojenge kom winye ma obedi Juba lok me ubie pe yeba politics pe ye tien lo kani niero wateno kuot waribu unu dogwa kono ini party mene kono ini party mene tien ginu ya PDM petika konya chole kilangi kiteso tien PDM bodwa kandong beri wai roko wai wi okoro tieni kariki keli wa malengi ning ibe woro mano e koma no neni raj kongiero ke kwanyo koro ni eo kwanyo koro ni ena ye chopo jemi maki winye pigi ijuba matutwale lutela me NRM enemiero gutelwi pidubanya enuni ben pedo gunen jomo kene chalu lumone pa Uganda ni pien ni gitiga pidubanya enuni ka ini winyu iteso kiwachi no cow no vote enuni pegino mo maraj pien ka pe waju kumeno peki bechuli mieri ngwen kama yili pe ngwenyu wi pile wich ni kama tika yilani dok ding tutwal ka wa ngwen penena be tuora de di ne kumot ka ngwen do pero kwero ne ni kiji ni miero pe ngwen kama yili Honorable Minister, look me no cow no vote ne beru why bargaining power pa jomate tunkuno one ya chuli kanyi what is our bargaining point gina be enani petitele president oye tamwa tesoron wachi no cow no vote ento kikany dano chalo wan otie lawo maja kipenyu president ni pingo ini luo mao ni opini gamente ni president wai enemiti ekel dano maromo konye ripo Uganda pien peko madiri Uganda eneni Uganda duan gi pachel giketo winyi man party pa Katoli man party pa Protanti man party pa Islam winyi man party pa Baganda man party pa Langi awene mawano bineno miri wakong machala nywali me Uganda meno gina eno wajo donc ni dok kwede kai ponyo tich kibao miero kimi jem maromo yapo workshop machalo carpenter kono wen bule ario adeka ngwen kiminu machine me welding we oripe wan po miero beru kalega cha duju wan meti ni dano bet kikeru matich matek kumbedi jomoduo kigang muduo gang ke lum mo pekitiga ye ni go dok wa kin gang katich ki ngom pa kwari gi kichimu tokgi kiriemo gi ho cholo diang enuni ono olingo ba paga wada ministry me justice gina chel ma kwa luongo ne officer ma wajo ki permanent secretary wa permanent secretary ke la nying joma miero ke cholgi pidiangi magurwenyo mario ke la nying joma don ke chologi o wen ke la nying joma ke chologi nuchu kade ke la nying joma pia ke chologi o kadi wakachel ke la karatache ano ni kara chene magamende tika keruneni kani ke chol diang ubetero luori mwaka acha o lokilo wara we genu chwaktama owero president ye cabinet ni miero ki med chene ma miero ki ket i budget me cholo diang we obe billion 150 donc billion 150 pia chole ke kan
pi Teso, Lao, ki Acholi. Okay. I mwaka eni, aneno fut ki kati ki bilion piera boro. Ero bilion piera boro ni bene, pi lok ma obedo ka kati ki bot lukin gang, maginene wa ni cholo diange, chamchana duon ye, joma beno no diange gi pere kumberi kitika cholo gi, chiki kati ki tam ni, miero bene, inya lim makwo i Acholi Lao ki Teso. Meno ki luone restocking. Delegation pa Acholi wache ni, gen gi jolo restocking. Ento, cholo diang miero mede bene. Meno beri ka choke ma oberi arua. Meno banya matie ma miero wano neni wapidu. La bon luoro. Ten ka intiga pidu banya ni ba? Miero ibet ki gino mo ma in ron wache ki ngata tiki banya ni. Ni kape cholo banya na, chana betimo gina kuman. Kani winyetie. Eno chike, ni ene betimo jami ma wano wache utim. Ena yo weho, wano be bole kui. Eno kani ngana mono chike, mieri neni, iberu kapoe wiye. Pien mach be kape ki chwao, sidong diri noni udoko buru. Miero wabet ki jomo beberu ka chwao mach enini. Pire tek madame timo enuni. Honorable. Dong PDM, tipi percent pire deka bungwen, maki wachini gen pegi mako chene. Chene, pegi mako so, joma pe mako so ni, ene PDM miero kelugi. Dong PDM pe tipi dano weng, dano pota mi PDM pe tipi dano weng. PDM tipi jomoni maki neno ni, gipere i dul mama ochente. Maki luoni money economy. Gipere i money economy. Don wan machala Acholi, wana miero watel wi, dano weng mauberi lwen, mauberi kanpi mwa apiario. Pien wana watima raj loyo, langi tima raj, Teso tima raj, era Acholi tima raj loyo. Roma ki otyat. Otyat kauno ni kumalume Uganda bed otyat. Wana Acholi watie intensive care. Kama no tubu donyo ke umwa, machine bedi ti watie otyamo. Jomo kene ni, i buti Uganda mukene kariberi ki wai genbe giti maraj. Eto mogo tie gwake high dependency. Kama oli romo lok, i winyu bene, kikeli wachambe ni chamo. Mogo tie mere wood. Pegi ti maraj. Gi woro bene, eto food ki waji konke gwake ke wood. Jomo kene tie mere OPE, outpatient. Mogo chwenye wata bene maro. Woti penyo ni daktar mono be binu cha di. Meno di juweng ni lutuoba. Ento, wano tie intensive care. Donc PDM ma megwa bene miero papata obe tie. Mukwa, kaini neno, ikaberu mukene magen gunyang jemi ochon. Gongido parishes matino madwongo ata. Alego mien wati ya ni moko o timi wa research anti kamoni macho yero pa nero kumbiri. Ka watimo research menero parishes tia di i district matie kuporo cheng. Kidong parishes tia di chali Acholi. Pien man kagitika pokba mieri lok mano i dean wenyo ko bene. Pien kaku ibe dwogo nono kumberi wati funo enoni wan bene miero wa mohe wan machalo ma wa ake kumalume yu ede kingang kan gen fut pia gulao guchoko wa ID yoko pange kita dano bobe bolo kui kwede ma ana miero chako timo operation me donyi office gi me yako ID pa dano weki pok ID udok chien pien ID ni pagamente kimi berchan number plate me mutoka Roma ki frequency man en me favor FM any frequency any 104.1 pagamente me Uganda
Gamene rom kwany neo miyo bod zero. Winyo ni Zero FM. 104.1. 104.1. No kikobo. Pire tek mada ni pewa ng'o komwa ka program pagamento bino. Uganda ni megwa. Bene chente eni pe chente pa party mo. Bene pe chente pa latela mo. Chente eni chente pa luak. Kamugo magi dena chalo man menu safi. Likwayo waye obechulo. Chipi ng'o pe mier wano ti kweri me konyo wa. Amiro poyo widano ni gin ma PDM ojenge kome me achiel ene mediano ni dano tiyu matek weki nya jemi ma a chalo ki porogi meno production dong jemi ka a ki poro miero ki gwa store mabejo endo peke tero ge chuk mapia ki yubo mabe mega ka chata nyogi magwa bula chigiri kai we otuogo chi logo dogo moko doge be no chene madit loye ma ichara nyogi en maki muduni kidong mario meneno ni gudi en madon ongaki porowa chalo gudi en machero jubani kai chui ten gudi ni kwan mutoka pa ngagi matiu ki gudi ni pa ngeyo mutoka pa owora gi kono gena di pa ngeyo ende be neno mutoka ma aki Mombasa ibe noni jomatika duoy mutoka eni meno jomo agwa ki Tanzania kamwani chino gwa fuso mo matika chere auction mano tiu gutia mupongi wa pa Chinese ki bongi ajaji mogo gitika chere kingang katimo auction donc gudi mao be kela loga ene gudi magak iganywa mangak chere porwa Dr. Atia wajini en jemi mai pere porone wakelu ne kama chate ye ongayego pien mutoka petwer cher kunu gudi raj me adek miero kineni dano chako sakos dok wako uwego chali city me gulu kany an ma winyo ni Kampala kibenyayo PDM gitiana dek ni parisa chel meno word dong ba word achel mega ka no million mia chel gube no million mia dek ana tugi chwalo choch me wachini miero city weng manyen maikin giti ye gulu Arua kimukena ni gen weng miero kinya chene gi wek beno bed million mia dek Guye. enoni ena ye lweny ma miero wano cheri ena yo weko wa miero lutela muchwiny magi ng'eyo ng'o magi bechero ka lweny pire latela miero chet mano wundu bol kui ung'eyo ng'o ma eno chera timone ung'eyo assignment ne bero chal tuko dilu ube moro gola di eno ka tia gweyo dilu la bon wang golo jitien loke ni kari kipeni ang'ao loyo unyoki mora di inbe petu aro ng'ene ene pol lutela ma wano chwalo gi kutuko mere kwoki nang eto pero kwano golo mago moro pien wang golo peke eno ni pat ki kare wa mano chero wiya ti pier bungwen wiya bichel wano chero wekwa read gamento ye lok ki kony wekwa read gamente ki low IDP campo wekwa read gamente ki neni ki gwoko twer padano wekwa read gamente wek loja luako duogi wekwa read gamente ki neni ki kero chik metimo kija lumugo amnesty kono wakaro kono waporo luak twer mini wa makchi don kumbedi ni eno ni tie kin tich mamiyo latela monke ken ma aki city miero chet kwede me wachini miero ki medwell chente pien chente nok machero bod mege man magi charo chat kari mona waro ni ena yo weko lon man matiga diyo daro ni tie ma o kany loko ma odoga chalo ngwen no kwok cha para chel no megeti ka ngwech ni joma bino ka pidu banya me lon no gudonyo ga chuk niki luoni pade
mogi luoni road toll chawaji ni man doko chaka wene eno ni obiro pien gap money tie chene pagamente petika chere ching dano guma bene ana ya minister ma loy chek dong ana chek ke bod dano malon tika diogi malon ma otien gi ochalo wich ni ana betiu kitwero mana ti kwede machalo minister maloy lokum chek pien lon eno ni interest magi ker toro chek